Kamegalia Pradesh Congress Committee Komisi Benta jong kajing penkre yak election banjit ekonomi khamat bathama saka yeng dabar thawai kajala na po soyong constituency class do khunang ba jong ba nit chabong ubade umali barim kani constituency ubade ru officer rang ba jong katnat custom kabade katnat jong sarkar India yakni lapun pernah hak jelang ke soyong blok Congress Committee ke pelapun long haying jong u kertong ke parti hak senong mamaram hak balawan bansaki lang da kinongkit kam ke parti Congress na ki unit beper ki badon hapo ke senong soyong kebakham lengo hak ni ke jelang ke long baki paratra jong kertong ke UDP uban yakun nakani ke konstitusi laidan lang hak ni ke jelang berkersian pura yu kertong ke parti Congress hak ni ke election MLA banlong house nam arja arpulai habakren hak jelang ba S Osborn kerjana ubade kurtong ke Kongres ulong ba balai ki laipun ringut kemeli na rilom kasi jentia ki syarembej aki apsaungut ki ameli ki badai na rilom garo bakin sya yalam kela kedau kedai bala sya along merau haki sangma bakan thup haki por balong ameli ba HDR bala sya along merau ha Dr Mukul sangma karba mentapat hak por ba samnin malngyang bala sya along merau ha konrad ki sangma na si oi pa em bigani sujia berbor ikme semprong iong ikunya dak mat biong jadi ya dedin nama ini dia ya dedin ikut ya dedin yang ya dak mat kata di silam bagian kita mereka bahau arbulai kita baklasu kene kita minta kepokosan tame dengar saya no mama kasih to mama budu kamu diubi je uang no these kasih people are like crab kini gilongkum kitam lada buah kada bor kowe kana mlai hadu ketang kesehatan nomor katam kam cukulai iwi kiatan tu dong na habiang ibu kada bor babtak ru mlai ketang ke jingkren jog gilakal barbor kalau ngejing suram dong beli mekren hadu kata tam tip kejayu ngane du ibi ya ke jingkren babin tutu ba giong gumne hapo assembly jog Meghalaya idon ru pungut kemeli lai pun remote kiri kemeli kasih ba jantia ar busamut kiri kemeli garu henry man kesas nem ngiu ibek ba tang usang ma bolong cipista kamu goro kamu arbu samut usen ulai pun remote tu ong hantu ladam dei ki budu le ki be kamu ngidong syuki kapus chief minister keladap don lupa bat ki kasi jantian mangladon majority lupa lai pun remote henry balik ini ai be goro makasas nem setahun piji boleh entah. Ni mana nak pergi benong bau heo arusau ulai pundriu. Tak pakai du kulung rutik dia kata. Ni le, ha? Kata ini saja. Kulung rutik bau heo ulai pundriu arusau. Henry hande assembly berbor kilap bau arusau heo ulai pundriu. Kalau kecing ni ran je kecik pundriu kasi perkoi. Dan awak bahaya kedau. Balik kalau entah. Ngadawa dia kedau. Dia pun syukran. Ngadawa dia kedau balik kalau entah. Ngalap ya gue kecing lap. Kecing sisa ngaju ong berbol kene kari India berogawai tetip bapidai kinong India lapun song nong rim ya garanti sensal jong kari India hak sensal pai ba kemot ke demokrasi kecil sensal pai ba haba ong sensal pai ba ngijit i ya kinong sensal kisah sensal kelayang ngijit i orang bas nong dende ha ngijit i kira bas nong kisah sensal lagi ngijit i MDC kisenjar apa District Council, ngijit iki MLA kisenjar apa Meghalaya, ngijit u MP usenjar ke India Broadway. Kata kata ke sistem jong kerukom senjar apa di India, ngatrai ke syai kata, nama pidai kita trai jong ke Sen Kongres, nak kuat amba pilih supaya ba pensyai kena kecing sisa, nak kuat aba penculik kentip dakeli ke igni ngimtip kalau ke kecing leran, dende ngagum kaldet nak kuat aba pensyai ba ada pilih supaya ba ngang dong lebih ini hari India unton lidar totip ya kata gue unton lidar dei ma pi bu lidar pi kongu ikjim ong nya kiwe de long lidar kiwe ya demokrasi kemut senjar pai ba pi dei ki lidar jong pi dei ma pi pentep ke bot ne pentep lidar ne pi dei ki lidar ma pentep pi nde ya meno beli tebot tep hi ma pi tepin ong lidar ino mengenai agak diberi orang sekian, yang ini ke sorkar, baru kau ngomong ke sorkar, ngomong kalau kau tak dulu dong sorkar, kejerong ne, kelengkot ne, kedon kelmut, kedon teli ne, kedon tedong kedon teli ne, nyawat, kedon dong ke sorkar, ngomong pikir sorkar di mapi, kenal ya kini, di mapi bertahan ke sorkar,
Dia mapi babot. Sibu mentah agar India ngimdan babot, welum dan babot. Kemut nemdon sorkar. Kasayam, sibu nemdon babot. Don sorkari. Nemdon sorkar. Ngimtek sepot cuy ngasai. Stop berkait welum babot. Nemdon MLA, nemdon MC, nemdon MP. Kata ke basai ba. Itu nem. Habang mentah, itu tu nem. Dapom nemdon babot, nemdon sorkar. Timun bisna sorkar. Nem mapi. Kak clear ba, right? Kasay ba? Kasibot jubi kan penim kan penyap ya kecil dulu. Nanti baru je kata ngila kumjit ya KMLA kiba ngimdudu beli kalau muntah. Bat nandangan batai saya bi kenapa pencai ba? Ngang ju orang yang kini berbuat beli baman kesan nem ngiyo cimsa bedu garu. Beli dan awak de kecisa ngalap ba kata kecisa kalau ba ngila kumjit yau MLA ubam like keren. Kasaya ngila kumjit di MLA ki bam like keren. Tapi kung kinong tray jo kasay Congress kan mau ya kene kolong bau arbulai na keren nya bi kidai leader na trying mo bi ngam keren bi kung kiba na hapan patay sai ndring la ju keren ni kite barbor kolong ba nang ne jakman ngide ban prensai ki brio ngila nang banjit igram masnong ngide ban nang ro banjit ki MLA ki MDC ki MP kenang ba ka jai brio kan im idon kam ya kata ka jingsisa nomor ba bon sin bro si kata ngi iba kim lai kren dengan ngi jiro kumboong iba dunia mana iba Ezron mana ba ngi don kam ya uci minister kasih lai pun ringyot ngila don lupa ngila don lupa ya ku uci minister balik ingin lai ayo garu kene kene kita kebangam surah baca kita jingsisa